Manipur Chief Minister N Biren Singh Roy takamai September ru na chanai nai nitai pa chuthe khau nai mai thambal sanglen khau takai kan mai kamung khau tai Manipur kho patba mai irang hai Thawbal Wangjing akhani hairo khoba mai ka goi roi Manipur irang ka hau to ngai tuna samelat bam tai nu ni mak mai daw na dola nai Laikol Community Hall khau meeting lana lading asek la kan the Wangjing Kairem Bikok Club Organization Wangjing Kairem Bikok Apunba Ima Lup Roy Lengkan mai mung kotai Wangjing Kairem Bikok Apunba Ima Lup tong President Naurem Thoibi Secretary Laisram Sakti Khani SOC DRC Wangjing President TH Rosen Kaniu Roy Kamung kotai Bampi la laukane meeting kotai Chief Minister N Biren Singh Roy Thawbal Wangjing Khani Hairok bek khobam mai goi roi Manipur irang hai ka hau thau to nge tuna same hailani mage tuna sakni inthiam kan mai Manipur injang kan di khau na sini incham na ja mok mai Manipur Imphal Valley khau lungba mai lang na sini chun cham mak mai Manipur subak khang su mai thiage tu mai than thiak na hopathe imbu na Chief Minister roi saka mai kiu tho Thawbal roi Chief Minister tingkum ru na pungo phung kan the Imphal tho tingkum sanai na di he tu mai latbam hai Thawbal Praja Goi Roi Lani Mak Mai Indaw Kani Miku Mai Lat Ka Goi Hai Chun Chap Mak Mai Thia Khau Salau Kan Mai Lat Bam Aju Tai Thawbal Praja Ka Goi Hu Khau Chief Minister N Biren Singh Roi Lan The Tu Mai Sapani Nai Kup Magi Thai Tat Mai Agitation Takai Punithe Tuna Samla Minun Khau Sakani Meeting Roi Pat Khau Tai Chief Minister Roi Communal Sumai Lat Bam Aju Tai Wangjing Praja Ka Goi Roi Lani Magi Manipur irang katup mai long khau loi se lau tho akhani Chief Minister Roy mai goi hu khau lan the tuna sani nai tu mai slogan aju ni kaw kane None district Bangkhonai mai longmai part 4 kailong khau National Highway 37 kharoi gang mai longmai part 4 cemetery tat mai cheng akhani longmai part 1 tat mai cheng khau asai longmai part 4 leaders akhani longmai 4 development committee roi jai lau mai bang khau Drainage system hai JCB Sinsuna cemented pipe launa kasiam kante mi tuang sang hai National Highway kasiam gwang khoroi drainage system ka goi kasiam chui lama khoroi na tingru megan ko public me goi kang katuak mai khani cheng hai duidai me renra mai pai na aribom tongai mi tuang tan hai pau di study social worker roi JCB insana tipat launa mi tuang tan hai tan kai kampetongai JCB phungpat lau mai narap mangna di study kapom ka hak hai kabam khol ta tanglana si gai zawdong no kane longmai part 4 Peaceland khoba mai public ka goi khani development committee roi longning dai na JCB insane tipa launa drainage system ka siam chui lo mai khang khani chang leveling su chui lo mai khang ta pau di study ta thonku mai daw kane kaganting sang nang khuan gwang mai asai hai drainage system tai cemented pipe launa ka siam lo mai khang ta public mai goi roi imbu na thonku mai daw kane JDU Manipur Tong Vice President Akani Manipur Tong Chief Secretary Sulau Mai Oinam Navakishore IAS Kakai Ningthau Khong Ward number 7 Khau Mailun Thaimak Mai Rising Bang Tamai Kap Laukan Mai Ta Nuni Mak Mai Dauna Ningthau Khong Ward number 7 Mera Pai Bi Kagoi Rai Darna Dung Kante Darna Dung Ka Mai Khau Tai Aniu Chujang Mai Ka Hawe Kai Ka Khau Tamai Kap Mai Lani Mage Micham Praja Ta Suluang Dra Mai Sulau Rio Tuna Hilau mai placards aju sinsuna protest te takai kan tongai darna khaute ka jaw mai khadrisa ka mai kyutho kuki mere bansin gai mai aju silana ri sukai na ba megan khaw ma sai panti aju man kan te boi nai bom top sinsuna kap kai dat puni so tuna tu khang jang khang thai mangna thai khang ring khang thai mangna ba megan khaw mi ko me thia pa na ba mi hailani mage tuna sakani tamai kap ko mai te thauroi te bui jang kore kap ko tong su tu mai jai bilong khau chan than pa ne nai tu na ni sakani rek sanai na tasat tang mai wildlife week celebration 2024 le karyang nai na wildlife conservation through coexistence samai la dun bangko district level painting akhani asia competition asai Bishnupur district forest division roi leng launa Mangol Nganbi college ningthau khong khau takai kan the Bishnupur DFO W Roma Bai Roi Jailo Mai Bang Khau painting akani ise competition tai class 5 khau roi class 8 khani class 9 khau roi class 12 category kanai ka siam launa takai kan tongai competition khau tai school chui khau roi guang mai student gan phai sanai daw re guang ga jaw lo kone DFO Wycom Roma Bai Roi sa ka mai kiu tho hu duan khau dai thau na mai sabwan ko gwai khau environment akani nature ti ha ko mi che khau jok thau ni na su tu mai lam khau
ti thai lo kwang asai tong competition hai tat kai betongai tuna sakani competition khautai Bishnupur Forest Division tong range officer Motum Nilamani akhani Moirang range tong officer Hidak Mayum Git Chandra Gwanggazaw lokane kandi akhat ka siap mai khau rolling opposition khaklang mona democracy sinchuna gwangai JDU hai NDA sarkar le tancham gwang mai party akhare Manipur khau India block khau kaza maksini gai melon khau tancham gwangai JDU bamni BJP bamni bye bye mai political party to leaders kai khau tamai kapna luang ra mai tipat ba mai thiak tai India block Manipur tong convener akhani CPI Manipur secretary Ketrimayum Santa Roy Jamla Menun khau saka mai kito miko metiak hai lani mage khani matang go miko metung thai shaloda ma khangni sakane wi ge hai tare sarkar gi mayok to wa ngang wa singsi gi mathakta itek to bagi kaino se khoi sum u hai tare numit kharini wang da khoi marup anoba party linghat pa hai tare good governance party gi president oi ba yamem la ba dai itek to gi ba ado nahan da nudang khang khau da na pung nipan makhai mapan tam dai sida akhoi marup JDU gi vice president oiba mamanasu akhoi Bishenpur Kendra contest hogiba amadi adugi mamangda 17 Lok Sabha gi MP candidate hogiba akhoi marup hanagi secretary oiramba akhoi oinam Nabakishori gi magi nindokongde leibi yumda itek torom haibasi tabada yamna nuaitaba kaino amani akhoi khangi madudi akhoi lebak ama sembada leiba kaino sinja ruling opposition khaidana magi democratic exercising tawgi thabangni tawbi si aduna JDU si akhoi tasen NDA gi da hui leibani national level la aduga akhoi Manipur na akhoi India block haidana ma lei aduga su yamna afaba mari leiba haiba tare ma se block da yaudro su aduna akhoi na pamidi any BJP lusingba oiro aduga party amagi politician ami mayumda hita attack tawdana khotana numai ka patu pai base masi akhoi India block Manipur na akhoi democratic exercise tawbagi khongjeng amoina masi loina kadem tawjei maramdi masi akan mamona kadem tawdraboidi Manipur da akhoi gi hawi leiba sarkar sina nang center leiba sarkar Manipur leiba sarkar double engine sarkar sina akhoi 1930s gi akhoi gi fascist ki adu Nazi sina German da khulai akhoi namthanaba mingona thit tawda namthanaba honagiba aduga aranno prasar kaya sandok pai tare goibelski magi propaganda myam tawdo Manipur ui loina akhoi Manipur gi government hawi pai ba akhoi ND government haiba tare masi sarkar du central sarkar makoi sina koi bharat se akhoi amaga mogi thina pamba se atopa mahom dan atopa man yengna semba atopa man yengna semba duna yengna ba semba ga moi thawsi tharakpa aduna hawiti ngarang na da ne khoina tari ba sisu Manipur gi mukhya mantri na makhoi BJP office da akhoi Thawal ga akhoi Imphal ga yi Wangjing ga akhoi Imphal ga hairo ka Imphal ga adugi manadaba keno ga hayak pase masi yam nuai ta maduna phong tai madudi Manipur laiba Sri BN lusingba BJP ne lusingba akhoi NDA gi sarkar se masina Manipur laiba constituency khudima ga se Manipur laiba miam iting group sing se amaga ma yingthina nam silab se maduna mai lar khudam aduna akhoi chief minister na akhoi hai hiba akhoi Imphal ga akhoi Thawal ga Imphal ga Wangjing Imphal ga hairo ka adu Imphal ga tai ga akhoi yengthinabagi mongda ngangkibado amadu akhoi yam kanma mongda India block Manipur kadem towi India block Manipur ri akhoi adu mai wakhalam laite akhoi lerio party sing yam harmonious oina communal harmony leminaba adu democratic exercise mana pam mongda parliamentary oiba mongda ngangna dana madugi afa fatam myam adu ngangden naina badu akhoi pamis adu akhoi praja myam ga akhoi jamina nabagi akhoi keno ma akhoi democratic exercise tawjabani maram keno tamna afaba sarkar mai base akhoi praja myamna akhoi ngangpa maga yanadaba political party sing pirakpa mot ngangpa myam do phajana targa madu ma thabuk tawdabne ba adu natadana magna akhoi social media da narol kharna ngang badu maina
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯥꯡꯉꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯅꯕ ꯀꯤꯁꯣꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯕ ꯀꯤꯁꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯣꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 18 ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯨꯒꯣꯠ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯁꯥꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ Intao Manipur kau patba mai lulung kau hai politik sulau mana khakhatta ingkha launa jian na inchup me kau ding inchap na chumchap mai tong pumtan tinai khang karam kho tuna Moirang Assembly Constituency tong MLA Thongam Santi Roy kai ka siam ngam mak na ba mai lungsi renda na ba minun ko gwai khang MLA fan khau roi tingkum khau kai soi hai ka siam khang tumai tuang machun bang khau pasai hai face ka thum mai suna kai ka thum ka than ka siam lana kai bang paunun gwai khang MLA roi sina law ko mai tong timi khau tai sa kan tong e intawngan milong khau Moirang MLA fan khau roi kai ru na ka thum ka siam loi law na kai bang paunun gwai khang sina law kan the imbu na kai to ka siam law ti ki kai khop nga mana ba minun ko gwai khang GI sit hai tipat mitong scheme ka than hai ni sin thau da pinithe to na sa kani ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗ ꯁꯥꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯦꯞ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯣ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯜꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯁꯥꯒꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯣꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤ ꯂꯧꯖꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ kamung khau tai laikai tong ward members pradhan khani kai bang paunun gwai ro MLA ta thon ku mai daw kane cham ngal lo the